Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka tubasuhuze twizere ko muri amahoro hirya no hino mudukurikira muherereye yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turabashimira kwa mukomeza kubana natwe. Nitwa Ruben Masengesho nje kubagezaho amakuru agezweho muri iki gitondo. Ndaza kubabwira ko Perezida Kagame yakoze impinduka muri Minicom ndetse na Munifra ndetse no muri Mifotra. Izo ni ministeri eshatu yakozemo impinduka. Turaza kureba abayobozi bashya bazishyizwemo. Turaza kubabwira kandi urukiko rw'ikirenga rwibukije ko gufata amajwi n'amashusho mu rukiko nta burenganzira bitemewe. Turaza no kujya hanze Rwanda tubabwire ko mu Buyapani urubyiruko rudakozwa ibyo gushaka biri mu ntandaro zigabanyuka ry'abaturage muri iki gihugu. Turaza no kubabwira ko kandi mu Burasirazuba bwo hagati Amerika yateguje ibitero simusiga kuri Irani. Naho kandi ngo udukingirizo mu bizaryoshya igikombe cy'isi cya 2026 nabyo uraza kubimenyera muri aya makuru. Komeza aho bane natwe, reka tuze tuyarambura. Munyemera ya makuru yacu tuatangire kubyo wamenya ku maraso mashya yinjiye muri guverinoma. Ijoro ryo kuri wa 10 Kamena 2026 Perezida yakoze impinduka muri ministeri eshatu icyarimwe zisiga hose hinjijwemo amaraso mashya. Abagizwe abaministiri bamwe bari basanzwe muri guverinoma, abandi ni bashya. Nka mu Rwanashyaka Domiyane yagizwe ministiri w'ibikorwa remezo, ni mushya mu gihe Kajangwe wahawe kuyobora Minicom ayiziho byinshi nubwo hatabarizwaga muri guverinoma. Ministeri y'ibikorwa remezo ni imwe mu zimaze iminsi zigarukwaho cyane, by'umwihariko havugwa imishinga irimo imihanda, ingomero n'inyubako zadindiye bituma leta ihomba akayabo. Iyi ministeri yakozwemo impinduka zikomeye kuko mu baministiri bashya bashyizweho harimo batatu yihariye. Mu Rwanashyaka Domiyani wagizwe ministiri w'ibikorwa remezo kuva mu 2025 yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwubatsi yashinzwe cyitwa Preferred Constructors Limited. Mbere yo kukijyamo kuva mu 2024 kugera mu 2025 yabaye umuyobozi mukuru muri Ultimate Developers Limited, izwi cyane mu bikorwa byo kubaka inyubako zo guturamo. U Rwanashyaka kandi yakoreye ibigo bitandukanye birimo Rio Contractors Limited na Roko Constructions Limited. Yakoze kandi muri Simerwa PPC, Gasabo 3D Design Limited no muri Century Engineering Contractors, kandi hose agenda agaragaza ubumenyi buhambaye mu gucunga imishinga n'imiyoborere ihanitse mu mishinga ikomeye. Domiyani mu Rwanashyaka ni inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi, professional civil engineer, afite uburambe burenga imyaka 15 mu rwego rw'ubwubatsi n'imishinga y'iterambere, ndetse akaba n'umunyamuryango w'urwego mpuzamahanga rw'abakemurampaka Chartered Institute of Arbitrators. Yize ibijyanye n'ubwubatsi muri kaminuza, aho yarangije amasomo afite amanota ya mbere first class muri kaminuza y'u Rwanda. Yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Oklahoma Christian University, mu gihe icya kabiri cya kaminuza yakize muri kaminuza y'u Rwanda. Reka dukomereze kuri witwa Zingiro Armandi wayoboraga REG. Zingiro Armandi yagizwe umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ibikorwa remezo, yari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG, aho yageze kuwa 4 Nzeri 2023. Amadi Zingiro yagizwe umuyobozi mukuru wa REG havuye ku kuba umuyobozi wa sosiyete ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi AUCR. Yari yaratangiye kuyobora mu 2020. Uyu mugabo yasimbuwe na Byiringiro Maximiliane wagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG. Muri Ministeri y'ibikorwa remezo kandi hinjiyemo Colonel Bizimungu Korodie, nawe wagizwe umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ibikorwa remezo. Mu 2022 Colonel Bizimungu yari yagizwe umuyobozi wungirije Engineer Commander, urwego rushinzwe ibikorwa remezo mu ngabo z'u Rwanda.
Colonel Bizimungu numwe mu bari bagiye mu butumwa bw'ingabo z'u Rwanda zagiye gufasha Jamaica kubaka ibikorwa remezo byasenywe n'ibiza. Undi winjiye muri guverinoma atarasanzwe ni Kajangwe Marie Antoine wagizwe minisitiri w'ubucuruzi n'inganda asimbuye Prudence Sebahizi. Kuva muri Kanama 2024 Kajangwe nibwo yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari muri Minicom. Umwanya w'umunyamabanga uhoraho wahawe Tuyishimire Chantal. Izi mpinduka kandi zasize Uwizeye Judith ari we ugizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo asimbuye Ambasaderi Christine Nkurikiyinka. Muri guverinoma nshya yatangajwe muri Nyakanga 2025 Judith Uwizeye yari yagizwe minisitiri muri Perezidanse ya Repubulika. Minisiteri y'abakozi ba leta subwa mbere hayiyoboye kuko no mu 2014 kugera mu 2017 yari yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Yize amategeko mu yahoze hari kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR arangiza mu 2006 ndetse ahita akomeza mu cyiciro cya gatatu muri kaminuza ya Groningen aho yize ibyerekeye ubukungu mpuzamahanga n'amategeko yerekeye ubucuruzi International Economic and Business Law. Kuva mu 2006 kandi Uwizeye yatangiye kwigisha mu ishami ry'amategeko muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Abandi bayobozi bashyizweho ni Lieutenant General Retired Karenzi Karake yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika y'abaturage y'Ubushinwa. Major General Byigana Emmanuel agirwa ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri leta ya Israel. Colonel Retired Ruhunga Janoti yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Polonye, mu gihe ambasaderi Nkurikiyinka Christine yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Ni mu gihe Kanyonga Louise yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS. Umurungi Michel we yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ishoramari mu rwego rw'iteganyirize mu Rwanda RSSB. Munyemeye dukomeze kuri nkuvuga y'uko urukiko rw'ikirenga rwibukije ko gufata amajwi n'amashusho mu rukiko nta burenganzira bitemewe. Urukiko rw'ikirenga rwibukije ko hagamijwe kubungabunga umutekano ugomba kuba mu rukiko no kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure by'ababuranyi, abitabira iburanisha ry'imanza batemerewe gufata amajwi n'amafoto by'ababuranyi igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose ruburanishiriza imanza mu gihe bitatangiwe uburenganzira perezida w'urukiko. Itangazo ryashyizwe hanze na perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitire kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Kamena 2026 yagaragaje ko bikwiye ko hubahirizwa uburenganzira bw'ababuranyi badashaka gufatwa amajwi cyangwa n'amashusho. Perezida Mukantaganzwa yagaragaje ko ibyo bigomba kubahirizwa agira ati kubahiriza uburenganzira bw'ababuranyi badashaka gufatwa amajwi n'amafoto, kudafata amajwi n'amafoto by'ababuranyi igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose urukiko ruburanishiriza bitatangiye uburenganzira na perezida w'urukiko. Iri tangazo ryagaragaje ko ashingiye ku itegeko nimero 012/2018 ryo kuwa 4/4/2018 rigena imitunganyirize n'imikorere y'ubutegetsi bw'ubucamanza nk'uko byahinduwe cyane cyane ingingo yaryo ya 3 ndetse n'iya 4, ashingiye ku itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29/4/2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo, iz'ubutegetsi nk'uko ryahinduwe cyane cyane ingingo yaryo ya 71. Perezida w'urukiko rw'ikirenga asaba abitabira iburanisha ry'imanza kubahiriza ayo mabwiriza. Yasabye kwitwara neza birangwa no kugira ikinyabupfura n'ituze igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose urukiko ruburanishiriza, kwirinda gutera icyugazi inteko iburanisha, ababuranyi n'abashinzwe umutekano wabo no guha inzira ababuranyi n'imodoka zibazana ku rukiko igihe zigeze mu mbibi z'urukiko. Ibi bikaba bireba abantu bose, haba ababuranyi, abanyamakuru ndetse n'abandi bitabiriye. Gusa iyo urukiko
rutanze uburenganzira gufata amajwi n'amashusho bikorwa gusa mbere y'uko inteko iburanisha yinjira mu cyumba cyangwa nyuma y'uko isoza. Gufata amashusho cyangwa amajwi mu iburanisha nta ruhushya n'icyaha gihanwa n'amategeko kuko bishobora kubangamira ituze ry'uburanisha, uburenganzira bw'ababuranyi no kugira ibanga ry'urubanza. Umuntu wese ufata ifoto, amajwi cyangwa amashusho y'umuntu undi nta burenganzira iyo abihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko nanone atarenze miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibi bihano bikaba bishobora gutandukana hashingiwe ku hantu n'uburyo icyaha cyakozwemo nk'uko biteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano. Ni munyemere dukomereze hanze duhere mu Buyapani tubabwire ko urubyiruko rudakozwa ibyo gushaka biri mu ntandaro zigabanyuka ry'abaturage muri iki gihugu. Ubuyapani bukomeje guhura n'ikibazo gikomeye kigabanuka ry'abaturage nyuma y'uko imibare mishya igaragaza ko umubare w'abana bafite munsi y'imyaka 15 wageze ku rwego rwo hasi rutigeze rubaho. Muri Gicurasi 2026 Minisiteri y'Umutekano w'imbere n'itumanaho yatangaje ko abana bari munsi y'imyaka 15 bageze kuri miliyoni 13.29 bagabanutseho ibihumbi 350 ugereranyije n'umwaka wabanje. Kugira ngo ubyumve neza, mu 1950 abana bari munsi y'imyaka 15 bari bagize 35.1% by'abaturage bose, ariko nyuma y'imyaka 50 gusa aba bana bari kuri 14.5% by'abaturage. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo gishingiye ahanini kwigabanuka rikabije ry'abana bavuka. Igabanuka ry'abaturage mu Buyapani riri ku muvuduko wo hejuru kurusha no mu bindi bihugu byo mu Burayi. Impuzandengo y'abana umugore umwe yibaruka iri munsi ya 1.2 mu rwego rw'igihugu, mu gihe mu murwa mukuru Tokyo bisa naho batakibyara kuko ari 0.99. Ibi kandi bifitanye isano n'igabanuka ry'abashyingiranwa ndetse n'urubyiruko rwinshi rutakigaragaza ubushake bwo gushinga ingo cyangwa kubyara. Nubwo leta yashyizeho gahunda zitandukanye zo gushishikariza abaturage kubyara no gufasha imiryango, ikibazo gikomeje gufata indi ntera bituma impungenge ziyongera ku hazaza h'ubukungu n'imibereho y'iki gihugu kiri mu bikize ku isi. Dukomereze kuri inkuru ivuga yuko Amerika yateguje ibitero simusiga kuri Iran. Perezida Donald Trump yatangaje ko kuwa kabiri bagabye ibitero bikomeye kuri Iran, ariko ko kuwa gatatu tariki ya 10 Kamena 2026 bongera kubarasaho. Trump yavuze ko ibitero byagabwe byari biremereye cyane nubwo impande zombi zarasanye bikomeye. Ubwo yari mu biro bye Oval kuwa 10 yabwiye itangazamakuru ko n'uyu munsi bongera kurasa Iran. Yagize ati twarabarashe bikomeye ejo ndetse tugiye kubarasa bikomeye none n'uyu munsi. Trump kandi yasabye Iran kwemera gusinya amasezerano yo guhagarika intambara. Ibitero Amerika yagabye kuri Iran kuwa 9 Kamena byakurikiye icyahanuye indege y'igisirikare cya Amerika yagenzuraga umutekano hejuru y'inzira ya Hormuz. Iran yahise itangaza ko yihimuye kuri Amerika irasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri mu karere. Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko Iran yazaririye mu biganiro biganisha ku masezerano yari kuyungura bikomeye, bityo bagomba kwishyura ikiguzi cyabyo. Trump yavuze kandi ko ingabo za Iran zatsinzwe ntambara, nubwo na Iran yemeza ko Amerika yatsinzwe mu ntambara bahanganye. Mu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Baqi yashinje Amerika kudobya ibiganiro binyuze mu butumwa buvuguruzanya yohereza, guhindagura ibyo yifuza mu masezerano hamwe no kurenga ku gahenge.
Munyemere dusoheze kuri inkuru ivuga yuko udukingirizo turi mu bizaryoshya igikombe cy'isi cya 2026. Leta ya Mexique n'iya Canada zatangaje ko mu bigo by'ubuvuzi hazareberwa imikino y'igikombe cy'isi no kuri stade zizaberaho iyi mikino hazaba hatangirwa udukingirizo tw'ubuntu kandi hanatangirwa inama ku kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bakunzi b'umupira w'amaguru bazaba bari i Toronto bazaba bashobora kujya gufata udukingirizo tw'ubuntu. Inzego z'ubuzima muri Toronto zabikoze hagamijwe gukangurira abafana gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Tumwe mu dukingirizo twanditseho ngo hagarika ayo mashoti, mbega igitego, Canada n'ibindi. Biteganijwe kandi ko muri iki gihugu hazatanga udukingirizo turi hagati ya miliyoni 6 ndetse no kugera kuri 7 mu minsi imikino y'igikombe cy'isi izamara hagamijwe gukumira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Tudukingirizo tuzashyirwa mu tubari, amahoteli, ibibuga by'indege, hanze ya stade zizakira imikino n'ahandi hose hahurira abantu benshi. Mbere yo guhabwa udukingirizo hazajya habaho gutanga inama ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse zirimo sida, imitezi, mburugu, hepatite n'izindi nyinshi. Munyemere tutarasoza ariko tubabwire ko muri Somalia umusifuzi Omari wangiwe kwinjira muri US yakiriwe nk'intwari. Umusifuzi w'umunyasomalia Omari Artan uherutse kwangirwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yitabiriye igikombe cy'isi cya 2026 nk'umwe mu basifuzi batoranijwe yakiriwe nk'intwari ubwo yageraga iwabo muri Somalia. Artan w'imyaka 34 yari yitezweho kwandika amateka yo kuba umusifuzi wa mbere muri Somalia usifuye igikombe cy'isi. Icyakora ku wa mbere w'iki cyumweru yakuwe ku rutonde rw'abasifuzi bazakora muri iri rushanwa nyuma yo kwangirwa kwinjira muri Amerika ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Miami aho byatangajwe ko atari afite ibyangombwa byuzuye. Mu itangazo ryayo FIFA yavuze ko yagiranye ibiganiro n'inzego zibishinzwe muri Amerika ariko ko icyemezo cyafashwe kitahinduwe. Yongeyeho ko idafite ubasha bwo kwivanga mu byemezo birebana no gutanga visa n'amabwiriza y'abinjira n'abasohoka mu gihugu cyakiriye amarushanwa. Ibyo byatumye Artan atakaza amahirwe yo gusifura igikombe cy'isi cya 2026 nubwo yari amaze igihe yitegura iri rushanwa rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, munyemerera amakuru yaragezweho muri amasaha yasoreza ahangaha. Tubashimira kuba mukomeza kubana natwe. Nge nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza.